Manastir Miloševac u Prijedoru obilježava danas slavu Pokrov Presvete Bogorodice. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Banjalučki Jefrem i episkop Marčanski Sava služili su svetu arhijerejsku liturgiju. Episkop Marčanski Sava rekao je u obraćanju vjernicima da obnovljeni manastir Miloševac proslavlja ovaj veliki u narodu omiljeni praznik kao svoju glavnu slavu i da je ovo treći put da se to čini otkako je trudom i ljubavlju blagočastivog naroda vaskrsao ispod mučeničke podkozarske zemlje. Obnova manastira jeste na prvom mjestu obnova naroda, obnova duha našega naroda, vraćanje našeg naroda onim pravim i ispravnim vrijednostima života. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je na obilježavanje slave manastira Miloševac kod Prijedora došao kako bi dao podršku propagiranju vjere i gradnji vjerskih objekata. Dodik je naveo da ovdje dolazi da podrži napore visoko preosveštenog mitropolita Banjalučkog Jefrema i preosveštenog episkopa Marčanskog Save da nastave s misijom koju vrše tako predano i ostvaruju među narodom, a to je da propagiraju vjeru i grade crkvene i manastirske objekte. Ovdje sam da podržim napore našeg visoko preosveštenog vladike Jefrema i naravno preosveštenog Save da nastave svojom misijom koju vrše tako predano i koju ostvaruju među narodom, a to je da propagiraju našu vjeru i da ono što čine grade iniciraju i grade ovakve objekte manastirske i crkvene. Istakao je da je za 20 godina koliko je u vlasti više od 1000 crkava obnovljeno ili izgrađeno i nekoliko manastira, na što je veoma ponosan. Samo u ovoj eparhiji izgrađeno je 5 manastira u tom periodu. To govori da je snažna privrženost i naša saradnja u tom pogledu, rekao je Dodik. Manastir Miloševac danas proslavlja slavu Pokrov Presvete Bogorodice, a svetu liturgiju služili su mitropolit Banjalučki Jefrem i episkop Marčanski Sava s monasima i sveštenstvom. Obnova manastira Miloševac počela je u avgustu 2018. godine, a prvu svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski Porfirije 2021. godine. Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik Pokrov Presvete Bogorodice kao pomen na događaj kada se Bogorodica tokom bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.